Right, mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abari kwa Sebu n'abanyabu muturiza muri Uganda, abari gutwuma muri mu Burundi hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari muri Kongo, mbahaye ikaze kuri Iris Rwanda TV. Ngize gucanda driving anisanga ahantu bayita, uje gutangira tubwira hano hantu bahita vuga cyane. Rugashari herereye hehe? Ni mu Rwanda, ni Kongo, ni hehe? Ni Uganda. Bakwita nde rero? Bizimana Ivan. Ugiye tukuganize mu ruhe rurimi? Kinyankore, Urukiga, Kinyarwanda, Ugikenga? Uruganda urumanyi? Warujawa? Orumuyayo uri musiru? Ori iki? Orumutumurara munange. Kakati katwirageze kuvuga mu Kinyarwanda kuyanga abantu baze kubyumva neza. Ivan, urumwe mu bantu bifuje ko tuganira nawe twagutangaza mu Rwanda. Amaraso yawe apfaniki n'ay'abanyarwanda cyangwa se Rugashari duhereye mu district, mu province, manzu duhereze location y'ahantu exactly? Rugashari iri mu Kagadi district. Yereye Kikuru. Igifo bakita niki? Kibuga. Ufite imyaka ingahe? 15. Ubuzima bwawe rero wambwe uti ntabwo bumeze neza kubera ubuzima wagiye unyuramo butandukanye. Ubuzima bwawe amaraso yapfaniki n'ay'abanyarwanda? Barambwiye umugabo wo bita Nsengiyumva Musafiri. Niyo makuru naje kubona uvuka mu Byangabo. Ego. Mama wawe rero akitwa nde? Namanda Jennifer. Amakuru mfite nuko mama washaka ko afite abana batatu ariko ku bagabo batandukanye. Ubuzima bwawe rero ugiye mu ishuri, dutangire ubuzima bwawe. Winjiye mu ishuri, uburyo uvutsemo, uburyo papa apfuyemo, dutangire kuri ubwo buzima. Gerageza wongera ijwi. Narizo ku ishuri naragiye. Isene zirabura. Ndagaruka. Ati kutwaturaho abahuzi bubuce papa baramufunga. Ubuzima n'ibibazo kuba byumva. Yego. Ko yaratashe. Bamufunze igihe kingana iki? Byumweru nka 3. Yego. Ko yaraje tibafatagana na mama. Araje aza mu Bende. Ko yaragiye mu Bende. Arasiye kubwire kabuce wiki. Ikishaka. Baratubwira ngo yarapfuye. Barabwiye yarapfuye. Waba waragize amahirwe yo gushingwa kuri papa wawe? Nyuma yo kumushingura rero ubuzima bwawe bwakomeje bute? Wakomezanyije na mama? Stari byiza. Byagenze ute rero? Ibyo bintu. Wowe urashaka bene wanyu. Urumva ugize amahirwe ukabona abantu bakomoka kuri papa wawe, ubuzima bwawe hari icyo byahindukaho? Ubugize amahirwe ukabonana n'umuntu uvukana na Musafiri. Ni Musafiri nde? Ngo ni Nsengiyumva Musafiri. Yego, Nsengiyumva Musafiri. Ugize amahirwe ukabonana n'umuntu uvukana nawe akaba yagusubiza nko mu ishuri ukaba wajya nko kwiga mu Rwanda, dore ko mu Rwanda bafite education pour tous cyangwa se education for all, uburezi kuri buri wese. Wasubira mu ishuri. Urumva se hari amahirwe koko yuko igihe kizagera ukaba wabonana nabo banyokorome bagiye batandukanye? Amakuru ahari nuko hari umukobwa uba mu Rwanda muvukana. Sinzi niba ururimi rwa rukugubwa, gerageza uduhereza amateka make. Mukeshimana niwe mukuru kuri wowe cyangwa ninde? Ubwoba ni bushiri. Niwe mukuru wanjye. Niwe ni sister wawe mukuru. Yego. Mama we
Mama we stories za mama we tube tuziretse tugaruke okay mama we nukuvuga ngo ari mama nukuvuga ngo ari mama we na papa wawe muvuga kuri papa umwe okay twagiye ubundi amateka Mukeshimana yavukiye he yaravukiye hano mu Kenton wowe uvukira hehe Rukinga mu Rukiga uvuga yuko Mukeshimana muhuye wamumenya cyangwa se ntiwamumenya ntabwo muzi wese yabakuzi byagenze bitse kugira ngo baze kugutandukanya na mushiki wawe mwavukanye jewe baramujanye agukwanze nari ncyari muto nta mibereho yabayeho yo kugira ngo babe bafata mwese babajane uwo wajanye mushiki wawe yarajanye umwe weho ni ukuvuga ngo kubera yuko wari muto yagusize na mama wawe bajana uriya mukuru hamaze igihe kingana iki bajanye mushiki wawe bakuvanyeho mushiki wawe imyaka 15 bivuze ngo mushiki wawe niwe wari mukuru kukuruta nta makuru wongeye kongera gukurikirana bwa nyuma ya mushiki wawe kumujana ku myaka 15 irangiye abatwumviriza muri iki kiganiro uyu mwana yavukiye mu Bugande ariko amateka ye papa we aturuka mu gihugu cy'u Rwanda yaje kuza hano mu Bugande abonayo umudamu amubyaraho abana babiri umwe yari yitwa Mukeshimana kandi uyu mubona kuri televiziyo yitwa Ivan Bizimana igihe kigeze papa we aza kwitabira inaha mu gihugu cy'u Bugande hagira umuvandimwe waruzi papa we aza gufata umwana w'umukobwa wari mukuru ni ukuvuga ngo kubw'ubushobozi nyina buke bwe yari afite baza kumukuraho umwana umwe w'umukobwa uvuka n'uyu nguyu bamujyana mu Rwanda bivuze ngo bamujyaniye ab'umuryango w'uramu papa wabo se amaze gupfa kuko nyina yari afite ubushobozi buke ariko nyina aza gusigarana aka kana k'agahungu bivuze ngo hashize imyaka 15 bamutandukanyije na mushiki we kandi arifuza kumenya umuryango we kuko ababyara papa we ba ankle be ba anti be tuzi neza yuko bariho mu gihugu cy'u Rwanda tukaba twifuza ngo dusangizanye aya makuru kuri iyi mbuga nkoranyambaga mu gushaka umubyeyi cyangwa se ababyeyi babyara se w'uyu mwana kuko murabona afite agahinda kenshi kugeza imyaka ufite imyaka ingahe imyaka 15 atazi ababyeyi bafashe kuri se bikaba ari ibintu bibabaje abana na mama we na papa we ntabana n'abakwanyirakuru abakwa nyirakuru na mama we yarakiri muto ise amaze gupfa yishakira abandi bagabo ubwo umwana arifuza kugaruka mu muryango mwabidufashamo kuko tuzi ko hariho benshi bashobora gusobanukirwa n'amakuru afashe kuri uyu mwana cyane cyane abantu baherereye mu gihugu cya Ruhengeri nahe ni igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze dushimire cyane umuntu udufashe kugira ngo aduhuze n'uyu mwana mu rurimi tugusanze kuri moto rero waje kwisanga mu muhanda gute wisanze mu muhanda gute nanjye narize nkora hari story wampaye ko ugeze gukoraho niki ubuse wakoze gute ako kazi k'ikintuza ngo ni oya ngo ngo no gutunda amahuri usikagade wabaga he haro wageze urambwira ngo kurya no kubaho ni intambara umukecuru mubana arakuze cyane ku buryo ki guhaha ategereza ko ari wowe uhahira uwo mukecuru ubwo igihe muzamutakira kumwe wasubiye ku ishuri hariho aho kuhinga hariho naratabira ibijumba mihogo twagenda ongera watse moto turebe kuyizi ongera uzamuke wigendere nta kibazo ubundi dutegeze Nyagasani ibyo azakora ndabizi mudukurikirana muri benshi hirya no hino mu gihugu mugira umutima ufasha uretse no kuba yazahura nawo mu muryango we ariko nawe ushobora kugira umutima umushyigikira uyu mwana
urabona ko yabagitangiye kumotara akiri mutoya kandi murabizi ikimotari kiravuna. None reba umupeti ungana gutya ku myaka 15 ariko arakifuza kuba yasubira hehe mu ishuri. Yes, bamwita Ivan. Umukeneye andika hasi muri comment ubundi tuguhereze nimero tuguhuze nawe.